Kartik Global Logistics Limited Liability Partnership LLP atingkar ke the parpik a jok ghonta ki thoman hidipi bazar atowar pialong towar ki blockchain. Ni bhai Gracer ke parni jakhonga chiklo inquiry si Borjan constituency ke parlo hidipi bazar along kachilenga towar pialong. Humni Kartik Global Logistics Limited Liability Partnership Alternative Corporate Business Company Bearings Registration Number HR55P5722 ahom kithe atengkar kithe parpik ajok disoy kro anat pen ki wang hidipi bazar towar kibi krong thom atowar along towar kibi ajoine jingthang het si towar parpan pet si pinang apor pupu chileng long le detlo lapen pinang arada tum aning kithi hangjolo atowar kibi pen ajok lapen adung kido chukang ti bakula tame masap so kaheng no dolo la sirada tum lapuson towar atengkar kithe gari ke pawang we deji aphansi tuning ripon lo Abirta kitok ba mahut anki ko pi koson pensi ke bang mak larda kalam pensi ni dun pami mela. Dilai pelan kilo birta hemari pe news tegre por pe news.